Samo izvolite. Jedna priča, 6 verzija. Pardon u svakoj. Sve u jednoj vrećici, na najbolji način, spremam hranu ljubavi uz Tomiko začin. Dodatak jelima sa povrćem. Tomiko. Ako vam je malo 35 miliona, onda ova reklama nije za vas. Za sve ostale uplatite Loto listić. Zagarantovani dobitak Loto sedmice je 35 miliona dinara. Malo li je? Igrajte Loto jer nikad se ne zna. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite informativnu emisiju BN televizije Danas u Srpskoj. U 16 časova istekao je rok do kada su ovjereni politički subjekti za učešće na oktobarskim opštim izborima u Bosni i Hercegovini mogli da dostave kandidatske liste, saopšteno je danas iz Centralne izborne komisije BiH. Portparol CIK-a Maksida Pirić nije mogla da saopšti koje su stranke i koalicije u predviđenom roku dostavile kandidatske liste. Ona je pojasnila za Srnu da će to biti poznato kasnije u toku dana, jer se u prostorijama CIK-a BiH nalaze predstavnici još nekih političkih subjekata koji su ušli prije 16 časova, pa je u toku njihovo evidentiranje. Prema njenim riječima, podaci koji su politički subjekti dostavili kandidatske liste bit će objavljeni na zvaničnom sajtu CIK-a BiH sa brojem kandidata po izbornim jedinicama, ali bez imena kandidata. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić kandidat je Saveza za promjene za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za oktobar. Odlučeno je danas na sastanku ovog saveza. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Ivanić istakao je da je 6 stranaka članica ovog saveza podržalo Ivanićevu kandidaturu, a da su predstavnici SNS-a predvođeni predsjednikom ove stranke Hadžijovanom Mitrovićem napustili ovaj sastanak. Sada je apsolutno jasno da u Republici Srpskoj postoje dva bloka. Onaj koji čini sadašnja vlast i Savez za promjene, rekao je Bosić novinarima u Banja Luci. Lider Srpske napredne stranke Hadžijovan Mitrović izjavio je Srni da je sastanak Saveza za promjene, kome ova stranka pripada, napustio i zbog, između ostalog, određenih vrsta prijetnji pojedinih članova ove koalicije. O detaljima ću pričati nakon što bude završena konferencija za novinare Saveza za promjene. Osim ovih prijetnji, na sastanku je došlo i do neslaganja zbog moguće kandidature lidera PDP-a Mladena Ivanića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, rekao je Mitrović. Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović danas je od predsjednika SDS-a Mladena Bosića zatražila da konačno izađe nekome na crtu i pokaže da je sposoban da iznese neku političku bitku. Umjesto da, kako je navela, stalno sjedi kao učenik u nekoj klupi, postavljen u ćošak i onda drugima drži lekcije i predavanja. Ja od njega tražim da bude konačno negdje kandidat, da izađe nekome na crtu, da pokaže da je sposoban da iznese neku političku bitku. Umjesto da sjedi stalno u nekom ćošku kao učenik u nekoj klupi, postavljen u ćošak i onda drugima drži lekcije i predavanja. Rekla je u Modriči Cvijanovićeva, koja je kandidat SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom povodom izjave turskog premijera Redžepa Tajpa Erdogana da će svako ko dirne Bošnjake protiv sebe imati 100 miliona Turaka. Mi ćemo u miru gledati da rešavamo naše probleme. Poštujemo integritet Bosne i Hercegovine i ni jednog sekunda nismo ni jednu ružnu riječ uputili Bošnjacima, niti ćemo to da učinimo, rekao je Vučić na konferenciji za medije nakon sastanka sa Dodikom. Predsjednik Republike Srpske ukazao da Turska pomaže isključivo bošnjačku stranu u Bosni i Hercegovini i da vodi navijačku politiku koja je uvijek spremna da zaštiti Bošnjake bez obzira na odnos drugih u BiH.
Dodik je juče u pismu Vučiću ocijenio da je ta izjava posebno opasna jer je, kaže, turski premijer sa sanjarenja o obnovi Osmanlijske imperije prešao na otvorene prijetnje. Hrvatska je izdala evropski nalog za hapšenje Milana Martića, nekadašnjeg vođe Srba u Republici Srpskoj Krajini, koji je u Estoniji izdržava 35-godišnju kaznu zatvora zbog raketiranja Zagreba, pišu hrvatski mediji. Hrvatsko pravosuđe traži Martića da bi mu se zajedno sa bivšim komandantom vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine Milanom Čeleketićem sudilo na Zagrebačkom županijskom sudu za raketiranje Karlovca i Jastrebarskog u maju 1995. javlja Beta. Treba nam još neko vrijeme da bismo razmotrili mogućnost predaje, navodi se u dopisu estonskih vlasti koji se nalazi u sudskom spisu Zagrebačkog suda, navodi riječki Novi list. U Novom naselju u Potočanima kod Prnjavora osvešteno je spomen obilježje za 16 boraca Vojske Republike Srpske koji su svoje živote dali za stvaranje Srpske i odbranu svog naroda. Služen je i parastos za svih 36 poginulih iz ovog mjesta. Čedo Aničić iz Ključa, sada nastanjen u Potočanima kod Prnjavora, izgubio je u proteklom ratu na Bihaćkom ratištu brata Jovu. Oni su zajedno bili u četi kada se je to dogodilo. Poginuo na Bihaćkom ratištu rame uz rame sa Balačom Rajkom. Ja sam isto tu bio, vodio sam četu s desne strane kada se to desilo. Pogodio je snajper u čelo dvojicu. U Potočanima su izgrađena 2 spomen-obilježja za 36 boraca koji su svoje živote dali za temelje Republike Srpske, dok se još 2 borca vode kao nestali. Poruka svih prisutnih je da se ovi srpski vitezovi nikad ne smiju zaboraviti. Moramo sve učiniti da prenesemo na mlađe generacije, da se ne smiju ovi ljudi zaboraviti po cijenu bilo čega drugog. Znači, ovo moramo prenijeti, moramo njegovati, moramo čuvati, održavati. Ovaj datum će biti zajednički, znači za sve buduće godine, prva nedjelja po Petrovu. Spomenik je sagrađen sredstvima iz budžeta lokalne zajednice. Ova obilježja služe i da se okupimo i oni koji nismo direktno možda familijarno vezano s ovim ljudima, ali jednostavno da se okupimo i da vidimo koliko je ogromna žrtva bila srpskog naroda u prošlom ratu, a posebno koliko je velika žrtva bila opštine Prnjavor, obzirom da je opština Prnjavor poslije Ilijaša opština sa najvećim brojem žrtava, a nije učestvovala direktno u ratu, to jest ratna dejstva nisu bila na njenom prostoru. U isto vrijeme na spomen-obilježju u centru Potočana služen je parastos, te su položeni vijenci i prislužene svijeće za 20 poginulih boraca ove mjesne zajednice. Nakon vodene poplave uslijedila je poplava očaja i nezadovoljstva u semberskim selima. U toku je podjela vaučera, a među mještanima su sve češći sukobi i svađe zbog spiskova, procjene štete, podjele pomoći. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić uručio je danas 96 platnih kartica Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske u vrijednosti po 5000 maraka u biljinskim naseljima Amajli i Popovi. Iako 5000 konvertibilnih maraka uglavnom pokriva samo manji dio ogromne štete koju su pretrpjela njihova domaćinstva, mnogo je onih koji su srećni i sa malo. Kažu, ne mora sve biti kao što je prije bilo. Važno je da imaju krevet, pa makar i najjeftiniji. Kolika je šteta kod vas? Pa prekršila je preko 5000, ali u svakom slučaju i ovo je dobro. Na koji način ćete iskoristiti ovaj vaučer? Koristit ću namještaj, recimo parket i to u kući što mi je oštetilo. Znaš koliko je šteta meni? Ne mere biti 50.000, a ovo nema ništa. Malo nešto, da se pokrpiš, samo malo. A ono nešto da će ti pomoći, moji kući ne more pomoći ništa. Svi građani treba da dobiju ona sredstva koja će im biti potrebna da obnove svoje kuće. Naša osnovna namjera vlade je bila da što prije krenemo u ovu aktivnost, omogućimo ljudima da obnove svoje kuće, da se vrati porodični život u njih. U Amajlijama je podijeljeno 27 vaučera, a u Popovima 69. Mještani su zahvalni, ali nisu uvjereni da će podjela sredstava biti pravedna. Sve češći su sukobi i svađe među komšijama koje muka umjesto da spaja, razdvaja. Oni mogu da upute primjedbu i neka pošalju Republičkoj komisiji za procjenu šteta i njoj mogu da se obrate, mi ćemo to pogledati. Svi oni koji na bilo kakav način zloupotrebe ovaj trenutak moraju za to odgovarati. Nismo zadovoljni procjenama i sistemom raspodjeli, ima zloupotreba. Ljud već dolazi do zavade, ima već par ekscesa je bilo u selu.
ne znam šta radi institut, ali i uvijek se istim bavimo posljedicama, treba riješiti uzroke. Ne znam odakle da započnem. Prvo moram sad kukuruz da poprskam što mi je presijan. To je pod broj 1. Neko kaže da je to neka suma, međutim to nije nikakva. Što god počneš da radiš, to je skupo. 90% su štete veće nego što ćemo dobiti. To je kakve ruke radi. Njima mnogo, a nama malo. Ministar Đokić poručuje ljudima koji se bore sa posljedicama poplava da imaju strpljenja. Čini se ipak da je nepovjerenje, osjećanje nesigurnosti i neizvjesnosti ono čega ljudi koji se ponovo kuće nakon vodene stihije imaju najviše, a da su rezerve strpljenja i izdržljivosti pri kraju. Skupština opštine Ugljevik odobrila je danas dodjelu 20.000 maraka pomoći susjednoj opštini Lopare za obnovu kuća koje su oštećene u klizištima i poplavama. Od 16 tačaka dnevnog reda s brojnim izvještajima o radu opštinskih komisija većina je izglasana jednoglasno. Dragan Đokić, odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Ugljevik, istupio je danas iz stranke i najavio svoje buduće djelovanje kao nezavisni odbornik. Lokalni parlament u Ugljeviku između ostalog usvojio je danas odluku o novčanoj pomoći susjednoj opštini Lopare za obnovu kuća oštećenih u klizištima. Načelnik opštine Vasilije Perić je rekao da će se nastaviti aktivnosti i na sanaciji štete od poplava u Ugljeviku i najavio da će prioritet za dobijanje pomoći imati boračke kategorije. Mi smo se odlučili da pomognemo porodice poginulih boraca, invalide rata i u tom smislu smo izveli određene radove na objektima ovih porodica. A što se tiče puteva i klizišta, tu smo sanirali puteve do nivoa prohodnosti, dakle da omogućimo svim našim građanima da jednostavno imaju normalnu komunikaciju. Imali smo jednu odluku, a to je pomoć, finansijska pomoć opštini Lopare u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka i naravno i mi smo imali teškoće oko ovih elementarnih nepogoda, ali svjesni smo kakva je situacija na području naše susjedne opštine i naša želja je zaista da im pomognemo u skladu sa našim mogućnostima. Odbornici opozicionih stranaka i stranaka na vlasti jednoglasno su danas usvojili svi 16 tačaka dnevnog reda Skupštine, koji su se između ostalih odnosili na izveštaj o radu opštinskih komisija, predlog kupovine zemljišta za proširenje gradskog groblja, izgradnju objekta za potrebe kulturno-umjetničkog društva. Odluke koje se tiču lokalnog parlamenta i lokalne zajednice trebalo bi da budu usaglašene i trebalo bi da nastavimo sa takvim radom. Očekujem da ćemo tako raditi i poslije ovih republičkih izbora i da će odluke biti u interesu građana naše lokalne zajednice. Nezadovoljan načinom rada u opštinskom odboru SNSD-a u Ugljeviku, odbornik ove stranke Dragan Đokić istupio je danas iz redova stranke i najavio svoje djelovanje u lokalnom parlamentu kao nezavisni odbornik. Sve odluke što imaju, sve se donosi na termoelektrani, tako da ovdje samo postoji džaba stranka i mislim da su svi članovi, iskreni članovi SNSD-a, osnivači koji su već dugo u SNSD-u nezadovoljni sa ovakvim načinom rada. Najavljujem, ovo je samo prvo istupanje, a već danas, sutra će biti još. Na današnjoj sjednici povučena je tačka dnevnog reda koja se odnosila na predlog odluke o rebalansu budžeta i najavljeno je da će se o njoj raspravljati na narednoj sjednici koja je zakazana za oko 15 dana. Teška životna priča Mila Jovića iz Bukovičkih Čivčija kod Doboja, koju smo objavili prije nešto više od 2 mjeseca, postala je još teža. Mila je stradao radeći u šumi kada ga je pregazio traktor i slomio mu karlicu, a kuću porodice Jović zadesila i poplava. Sama po sebi teška situacija 15. maja postala je još teža. Porodici Jović poplavljena je kuća i ono malo namještaja kojeg su morali osušiti i opet spavaju na njemu. Kućica od 30 kvadrata dom je nepokretnog Mile Jovića, njegove nezaposlene supruge i maloljetnog sina. Stradalo je sve po kući. Sve. Eno gor, pored morate slikat, uvrnula ga voda, slupala ga skroz. Veš mašinu, sve je slupano. Ovaj sam krevet mokar je bio, a sam na njemu ležao, šta ću, nema drugog. Evo vidite da je na ciglama sve. To je sušeno, koliko se na tome smije spavat, koliko ne smije. Ovaj demobilisani borac Vojske Republike Srpske sa 30 godina radnog staža prema mišljenju filijale Fonda PIO u Doboju ne samo da ne ostvaruje pravo na penziju, nego je i sposoban za rad, pa tako porodica Jović nema ni jedno redovno mjesečno primanje. Kažu da sam sposoban za rad i da nije liječenje završeno. Liječenje u mene neće nikad biti završeno. Ja ću se liječiti dok sam živ. Jer to su takve povrede. Invalid sam. Čovjek, oni smatraju da sam sposoban za rad. Neće niko da te primi invalida, da ti njemu sjediš pred kućom, a kamal da ne možeš raditi.
Ne znam šta misli, kako misli da sam sposoban. Da stvar bude gora, prije 2 mjeseca Jovići su obezbijedili humanitarni broj preko kojeg su pokušali skupiti sredstva za operaciju koja bi dala rezultate i omogućila Joviću normalan život. Poplava je prekinula i tu akciju. Imali smo taj humanitarni broj, bili smo nekad od 1. maja, ali to nam je propalo, poplave su bile i to je sve propalo, pa ćemo sad od 1. opet dobiti drugi broj. Pa tako ima dobrog naroda da nam pomogne i tako. Porodica Jović, iako se nalazi u izuzetno teškoj poziciji, ne gubi nadu i vjeruju da reakcija dobrih ljudi na muke koje su ih snašle neće izostati. 10 najugroženijih porodica u Velinom selu kod Bijeljine, kojima su majske poplave uništile sav namještaj u kući, danas je dobilo nove laminate. Firma Europarket donirala je laminate za 40 poplavljenih kuća na području Semberije. Šestočlana porodica Ivković iz Velinog sela sa 3 male djece mjesec i po nakon poplava vratila se u svoju kuću. Zidovi kuće još su mokri, namještaja nemaju, a vaučere iz takozvanog Fonda solidarnosti još nisu dobili. Spavamo u vlagi, i sad jedno dijete malo spava u kući. Okrečio sam samo i tu spavamo. Dobili smo 2 kreveta, jedan iz Šida, jedan smo dobili odavde. Djeca spavaju na krevetima, mi spavamo na dušecima dol na betonu i to je to. Ostalo je par kutija od viseći, pa sam pokušala da je operem bar da stavim, negdje ću i staviti, ne znam. Očekujemo taj vaučer pa da kupimo osnovnu. Teško, ne znam. Valjda će biti bolje. Neka se utješim sam, bar su nam žive glave i da budu zdrava djeca. Firma DO Europarket iz Bijeljine je odlučila da najugroženijim domaćinstvima Semberije pomogne u renoviranju kuće i donira laminat. Ukupno ćemo donirati za 40 domaćinstava laminat, pa cirka nekih 1600 metara kvadratnih, uz neki dodatni bateći. I ako budemo imali vremena, normalno poslaćemo svoje majstore na ugradnju tog samog laminata. Oni su sami zvali i u Velinom selu doniraju svoje proizvode, odnosno laminat za 10 kuća. Još 40 kuća na području Semberije će donirati laminat, nešto u Novoj Janji, u gradu i tako da su na čitavom području Semberije. Prosto ovo je nešto što nas najviše dirne, znači ta privatna inicijativa, jer ljudi daju svoj novac i svoje pare. Vrijednost ovog laminata je 8.000 eura. Osim Semberije, Europarket će donirati laminat i najugroženijim domaćinstvima u Brčkom. Predsjednik gradskog odbora SNS-a u Bijeljini, Cvijetin Nikić, pozdravio je početak podjele vaučera stanovništvu, čiji su stambeni objekti stradali u poplavama. On je istovremeno sa konferencije za novinare održane danas u Bijeljini pozvao nosioce lokalne i republičke vlasti da se tokom podjele vaučera suzdrže od samoreklamerstva i političke propagande. Gradski odbor Srpske napredne stranke Bijeljina pozdravio je početak podjele vaučera stradalim u majskim poplavama, ali i upozorio da je ista u skromnom obimu, pozvavši nadležne da što hitnije svima koji imaju pravo na nadoknadu štete podijele kartice kako bi građani mogli pravovremeno raspolagati njima. Želim da pozovem sve nosioce vlasti da se suzdrže od propagande i komponente, uvažavajući da je ovaj siromašni narod Republike Srpske izdvaja ogromna sredstva za ove namjene, koja u osnovi predstavljaju zaista skromna sredstva u odnosu na obim šteta, da nosioci vlasti, a posebno oni koji su predviđeni za izborne liste i koji će biti kandidati u izbornom procesu u oktobru, ne koriste narodnu muku, da oni podjelom vaučera eksponiraju se na način koji nije primjeren, koji nije u okviru ukusa dobrog i korektnog domaćina. Predsjednik Bijeljinskog gradskog odbora Srpske napredne stranke Cvijetin Nikić pozvao je gradsku vlast da učini dodatne napore na uništavanju komaraca, čija najezda čini nemogućim život u pojedinim semberskim selima, ali i gradskim naseljima. Obilježavanje dana i krsne slave Srpske demokratske stranke u Brčkom okončano je sinoć tradicionalnom Petrovdanskom akademijom, kojoj je prisustvovao i predsjednik stranke Mladen Bosić. Akademija je naše nastojanje da se vraćamo tradiciji i duhovnim vrijednostima, jer je to garancija opstanka i pune ravnopravnosti Srba u Brčkom, rekao je Bosić.
Slavske svečanosti Srpska demokratska stranka u Brčkom okončala je sinoć izuzetno uspješnim kulturnim događajem, Petrovdanskom akademijom u Domu kulture, sa programom u znaku lila i sadržajima koji su u cijelosti bili kreirani i usmjereni na običaje, tradiciju i duhovnost srpskog naroda. U bespoštednoj borbi za egzistenciju kojom smo obuzeti već dugo godina, moramo se vraćati izvorima jer nas to vijekovima i na ovom prostoru drži na okupu i čini postojanim, rekao je na Akademiji predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Vrijeme je da pokušamo da se vraćamo starim vrijednostima. Meni je puno srca što vidim da je puno omladine i puno mladog svijeta uključeno u preko raznih društava, da pokušaju, posebno u Brčkom, da na neki način zadrže tu tradiciju i mislim da je to u stvari uslov opstanka. Učesnici Svečane akademije su uživali u nastupima svojih sugrađana, sa posebnim oduševljenjem su pozdravili goste, poznatog umjetnika Slobodana Trkulju i orkestar Balkan Polis, koji su izbornim numerama podsjetili na neprolazne vrijednosti srpske muzičke baštine. Mi smo srećni što smo na neki način zajednica koja je na okupu ovdje u Brčkom, što smo ostali na svojim ognjištima i što smo mogli da pružimo utočište onima koji su bili protjerani sa svojih ognjišta iz Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, zadatak svih nas je da obezbijedimo ravnopravnost Srbima u Brčkom i ja mislim da mi to za sada uspješno radimo. Učesnici Petrovdanske akademije SDS-a u Brčkom iskazali su i svoju humanost dobrovoljnim prilozima namijenjenim postradalima u velikim majskim poplavama na području distrikta. U Trebinskom NDP-u ponovo su uputili kritike na račun aktuelne vlasti na čelu sa gradonačelnikom Slavkom Vučurevićem. A ovoga puta tvrde da se žuri sa usvajanjem regulacionog plana Zasad polje, jer je to u interesu građevinskog lobija. Slobodan Šaraba, predsjednik gradskog odbora NDP-a, sumnja da iza ubrzanog usvajanja regulacionog plana Zasad polja stoji građevinski lobij i da će se ovaj prijedlog naći na narednom skupštinskom zasjedanju samo iz tog razloga, a ne zbog izgradnje trgovačkog centra koji bi trebao zaposliti preko 150 novih radnika. Mi se iskreno bojimo, a i vjerujemo da se iza priče o Bingu i o tom nekom tržnom centru krije nešto drugo, a uvjereni smo da to nešto drugo u ovom trenutku može biti građevinski lobij ovoga grada, jer na tom području Zasad polja ucrtano je nekih 12-13 novih stambenih zgrada, pa pretpostavljamo da se građevinskom lobiju u Trebinju žuri da što prije dođe do atraktivnih lokacija. Članove NDP-a zanima i šta će biti sa novom autobuskom stanicom, odnosno na koji će način biti definisano njeno upravljanje. Odbornik te stranke Srđan Bubalo poručio je prvom čovjeku Trebinja da je spreman prikupljati glasove za njega ukoliko on zaista želi da funkciju gradonačelnika zamijeni poslaničkom, jer je Vučurević, kako kažu u NDP-u, najavljen kao nosilac liste PDP-a za Narodnu skupštinu. Nakon kraće bolesti u Drvaru je preminula Mira Lukač, direktor i koreograf Kulturno-umjetničkog društva Drvar. Mira Lukač bila istaknuti sportski i pedagoški radnik. Sa ženskom rukometnom ekipom osvajala je više zlatnih medalja na nivou Bihaćke regije i Bosne i Hercegovine. Dugo godina uspješno je vodila i gimnastičku sekciju žena koja je pod njenim vođstvom osvojila niz značajnih priznanja. Sahrana Mire Lukač biće održana u srijedu 16. jula u Drvaru na groblju Spasovina. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Danas o Srpskoj. Hvala vam za ukazanu pažnju. Nakon reklama ne propustite seriju Djevojka imena Feriha. Porodične igre Zavrzlama. Prijavite se zavrzlama@rtvbn.com. Dok auto radi, da vas dobro hladi, jer stižu vrućine. Velika akcija u MB servisu, 20% snižena cijena punjenja klima po najnovijoj tehnologiji uz kompjutersku dijagnostiku klima i sistema, samo u MB servisu. Na pisanom odjelima
smještaja akcijske cijene. Kuhinja Bosna 585. Spavaća soba Tamara 1096. Regal Corrado 219. Trpezarijska stolica Diva 56. Trpezarijski stol Leon 99. Kupujte